Gera me Fransa berdewame. Niski bavar dikim 2 milyon hesın hatiye çekirin. Bine erde Paris'ci evkası hareket u bcoşe. Navnişanên Paris'ê bi hevra digerin. Gera me Fransa berdewame. Li her derê Fransa şopên Napolyon xuya dike. Napolyon komutanê Fransayê şoreşgeriya Fransa'da rolekî gelekî mezin girtiye û gelekî bi nav û dengê li ser caddê disekine û ji bo leşkerên xwe serkeftî û bi rûmet dibêje ku ez ê ji we re bîrdariyekî gelekî mezin çê bikim tijî xelat û wîn di nava vê bîrdariyê de derbas bibin hîn biçin mala xwe. Ji ber vê jî peykerekî wisa cuda û mezin çêkiriye vêga gera me ya Şanzelize berdewam e. Li navenda Parisê kolanekî taybetî heye navê wî Şanzelize. Kolana Şanzelize gelekî dirêj û bi milyon însan di vê dêr de derbas dibin. Ev der gelekî ciyekî dîrokî ye. Li serê wê Eyfel Kulesî heye. Di binê vê kolanê jî navnîşanên Parisê wisa berdewam dikin. Taybetbûna vê derê jî ji wan yek marqeyên cûr be cûr henin, restoranên gelekî balkêş henin. Warın em bi hev re bibînin. Côté de nos statues, voilés le soir, l'air réverbère. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau, par des ukades, nous couper le veau. Beli benirnêja li ser cadda Şanzelize otobüsün turista radve me 5 euro xwe day em ketin otobüsê em niha navnîşanên Parisê bi hev re digerin. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. Kalbi çandu huner, kalbi bazırganiye li vê derê de vêje. Yani paytextê Fransa li Parisê de vêje. Vêga em mehaciyekî gelekî taybetî ne. Li paş min Eyfel Kulesî disekine. Eyfel Kulesî 1887 de hatiye çêkirin ji aliyê Eyfel lehj hatiye çêkirin. Nîskê bawer dikim 2 milyon hesın demir hatiye çêkirin. Çêkirina wî 2 sal kudiyaye. Dema ku çêkirina wî diqede kes naacibîne dixwazin hişînin lê vêga wekî hûn dibînin bûye navnîşana Paris'e. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
entre mes bras. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. بنرنجا ویگا ام سر چمه سنینه ناوی چمه ویدری سنه ام نا سروینه ام بوتا خسار بونه و اف چما به کیلومتره یان دریج دبه د ناوا پاریسی دا اف چما دگره براستی اف چما گله کی چمه کی بهزه کوکا خو ج اوروپای دگره تف اوروپای دگره ویگا ام نها در دورا ایفری ام دگرن Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. وکی روی پاریس چقاس قلبالغه چقاس زندیه چقاس به حرکته چقاس به جوشه بنی عرض پاریسجی اوقاسی حرکت و به جوشه به میلیون انسان ودر ساعت آخه چون آخه به مترو اندکن بنی مترو بیه رویه دل جگر پاریسه ورن ام ده را ببینن L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif. À l'amour, c'est le poivre du temps. بنرنجا قاس سری پاریسی بنی پاریسی جی اوقاسی مهمه بنی پاریسی جی دنیای کدن و جهان کدن هی براستی به هزاران مروف واسطه متروی دچن جی خواه و دهندره متروی دا کارن هنری دکن مروف دینه و ویدری ساز لدخن و سا گیتار لدخن پیانو لدخن بوی آواجی آبوریا خواه دکن اف جی دنیای کدن و جهان کدنه براستی نفوس پاریسی نیویوی بنی عرده دا دچن مال خواه دچن کار خواه و ویدری جی جهان کی وسایه L'amour, l'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. بنرنجا ام پاریسی گاو گریان و دبنی سیا ایفریده ام راست ömer hatın. Ömer merhaba. مرحبا توني باشي Gelek başım. Ömer em tenas bıkın. Txelki kederi و تچند سال بدری پاریسی دجی. بله سرچاو قلتشي هوليري ما لباشوري كردستان دو سال دبي استام لباريس دجيم لبو خويندني قانون ليرما من قوربهم لولاتي مغرب اوزا هاتما فرنسا حتى فيرا فرنسي بم وفيرا قانوني فرنسي بم بله. اف چند سالت البدری؟ لمغرب يعني لفرنسا ليرة لفرنسا لبدري. دو سال بله. زمان فرانسي زحمته؟ جيبو كردان يعني جيبو أوروبيان
جبو کردان ji bo Kurdan pir asan e. Kurdî zmanekî Hindo-Ewropî ye, Fransî zmanekî Hindo-Ewropî û Latînî ye. Êkek Kurdî bizanî fêr dibî Fransî, zor bi asanî. بله جیانا فرانسا جبو خوندکارا چوایه بێعیبە باشە وەکی شارەکانی خۆمان نییە وەکو عێراق و تورکیا و وڵاتانە نییە لەگەر خزم و کەسی خۆت نابی بەڵام هەر خۆشە لەبەرەوەی وەت لێ دەکاتن ژیان لێرە کە مێشکی خۆت گەورە بکەی مێشکی خۆت فراوان کەی دڵی خۆت فراوان کەی فێرە زۆر شت بی کە فێر نەدەبووی لە کوردستان. بله تجبو تماشاوان مت چت خوازی بیجی ایکو ورم وی دری پاریسی بخونین ببن خوندکاری وی دری بەخێر بێن بەخوای لە بۆ پێشنیاری واندکی یعنی بەێ پاریس وڵاتێکی زۆر ڕەنگینە زۆر پڕخۆشی لێە و لە بۆ خەڵکی کورد زۆر باشە لەبەرەوەی ئەمە دەتوانین بە ئاسانی حقوقی خۆمان ناس بکەین لێرە لە فەڕەنسا کە حقوقی خۆمان ناناسین لە شاری خۆمان لە تورکیا و لە عێراق و لە ئیران. فەڕەنسا وڵاتێکی حقوقە و ئەم شتە مهمترین شتە بۆمە. gelek spas dikim دیسالمن قلبی تاویه بواره دلو جگر من توانی خاره دیسالمن قلبی تاویه بواره دلو جگر من توانی خاره امرین پوش بو وک بینا پله داره لدایه امرین پوش بو وک بینا پله داره لدایه لدایه دایه به تصورام نایه لدایه دایه به تصورام نایه شب رش خلاص نبن شمارول مدر نایه لدایه شب رش خلاص نبن شمارول من در نایه لدایه لولات خریب از تن مامه به کلو کدرم نوا گردامه لولات خریب از تن مامه به کلو کدرم نوا گردامه چپ کمال دنی از به تمامه لدایه چپ کمال دنی از به تمامه لدایه دایه به تصورام نایه لدایه دایه به تصورام نایه شب رش خلاص نبم دایه چماروش مدر نایه لدایه gelek spas em li vê derê destê dayîka te û destê hemî dayîka maş dikim gelek spas ez jî destê hemî dayîka maş dikim û ev stran min jî birawere ji bo hemî dayîka ev stran jî rastî strana min nine yani strana Ozan Arhat ez biraz sila bixwe ji wir re jî dişînam gelek spas gelek spas baş hemekî te nas bikin navê min İbrahim Özçelik e û ez navê koma xwe jî bêjim navê koma min jî koma Varto e yani grup Varto û ez bixwe xelkê Vartoyê me xelkê yani Mûş Varto em bêjin ji gundê Kêrsê me gelek spas spas xweş bi rastî li
هندا Eyferi tiji Kurdê ve henin me Hüseyin Naskır. Hüseyin tişke derî tehnekî behsa xwe bike. Ez xwe Semsûrê me di Tirkiye Adıyaman dibin. Li vê derê gelekî Kurd hene ne wisa? Vira gelek Kurtene, gelek insana me, xelke me vir gelek zafen. Ez 10 salina ez virim. Ez vir karê foto, video işi dikim davata. Wek de çekime gidera işte. Ez 10 salî hatim vira. Tu di çi welatê xwe Na ez 10 salina neçime welatê xwe, me 10 salina de bevaxana diye. Vira probleme kağıda pir dibe. Ji bo vê şenek me herim. jiyana Parîsê çawa ye Hüseyin? Parisê baş e, Parisê karê merê rin bû, virê baş e, virê rin de. Bi nirnêja li her derê Parîsê avahîn olî hene. Gelekî jî taybetin. Lê taybetbûna vê derê salê 6 milyon kes tên vê derê ji bo ziyareta vê avakariya olî. Ji bo çi tên û kînge hatiye çêkirin ev mihîm e temaşeba nêja 1875 da herba Fransayê û Prûsyayê da leşkerên Fransayê jiyana xwe dest didin û ji bo wan bîrdarîkî tê çêkirin. Ew qasî xweş hatiye çêkirin ku salê 6 milyon însan tenê ji bo vê bînayê. Ji ber vê sedemê me jî gelekî merak kir, em hatine û niha em tev bi hev re bikevin hindir gelo hindirê wî çawa ye. Ez jî qasî we merak dikim. Hadi. L'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, à l'amour c'est quand je t'aime, à l'amour c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, à l'amour, l'amour c'est quand tu m'aimes, l'amour c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire. Sacré-Cœur çar tebaqeye em gelekî tebeqe hatin jorê en jorî vê derê gelekî ziyaret hene û tenê vê derê ji Xwedê çi daxwazî dikin vê derê girê didin bi wan kilîdana girê didin û carekî de jî ji xwe wan nabe kilîda wî jî davêjin û ji Xwedê çi daxwazî dikin vê derê girê didin û hîn diçin hundirê Sacré-Cœur. Em ketin hindir lê belê em çawa ketin ez xwazim behsa vê bikim ciyekî gelekî bilind hatiye çêkirin û li vê derê Parîs bi nîgê me de ye eň wisa dixuye û hîn jî bi hezran mirov wisa dikevin hindir û derdikevin bê pêrê temaşevan hêja ketina vê derê ji bo turîstan jî bêdava ye yani bê pêrê ye di navbera çar tebeqa da sêsit tebeqa henin ku hûn derbas bibin hîn werin vê derê dema ku hûn tenê vê derê atmosferekî gelekî pîroz dest pê dike. Her derê vê avakariya olî de resmên
پیکرین حضرت عیسی حضرت مریم هیه و هر تش ویدری به دستان هاتیه چکرن ویدری هر دری ویدری پیکرین فوتوغراف حضرت عیسی و حضرت مریم و حواری وی هنن لهر درجه بحثا دیروکا خریستیانات کن بدبیشن کو یعنی وساتی گوتن چقاس راست از نزانم دبیشن دمروف چکرنا وی آوکاریا اولیدا جیه کی گله کی باش کرتنه رولان گله کی مزنه و جوان یکی وی سری وی تی جیکرن و قتل دکن و دما کو اف کلیسه خلاص شد و قلبی وی یعنی دلی وی دکن بنی تملا و کلیسه و مروین کو ویدری کار دکن کارمند ویدری راهبی ویدری مزلی وان ایکو حیا ناشغلنه مزلی وان جی دبن temela kilisedayı. Vega binirneja ez naxwazim ji we xatir bixwazim ji ber ku Parîs bajarekî gelekî dewlemend e û bêhem paye rastî dibêjim û lêbelê zemanê her tiştî heye di qede em hatin dawiya bername xwe li Parîsê heya bernamekî din bimînin di xêr û xweşî de dem baş.